Akşam şerefiniz hayırlı olsun. Yanvarının 11'i Karamışhali'nin 1414. konu studiyada Mavile Muhtarova çalışam. Fevral 26 davasının bakılması bir haftaga kaldırıldı. Kreml kontrol etken Ahmetjet rayon mahkemesi esnasını soza dep ayta Akkurçalayıcılar. Dava mümbüslerinin advokatları bambaş hatuşunu. Bu hafta Sabrina Asanova tarif eder. Sıcak kahve, samimi sohbet ve kucaklar. Ahmetjet'nin işgalci rayon mahkemesi ogunda çok insan toplaştı. Mında Kırım Tatarlarga karşı da bir dava bakıla demek. Saat 10.30'da fevral 26 davası bakılmak gerek. Дабы они не чувствовали себя одинокими. И показываем поддержку, что мы, крымские татары, мусульмане, и не только все, единая исламская умма. Каждое утро, когда мы просыпаемся, смотря страницы соцсетей, были ли обыски, не были ли обыски, кого-то задержали, кого-то к чему-то принудили, кого-то похитили. И каждый из нас старается быть частичкой этого народа. Mahkeme olmadı. Advokat Edem Semedляев oturuş teknik problemlerden bir haftaga kaldırıldı dey. Сегодняшнее заседание по 26 февраля не состоялось, его отложили на 18 на час дня в связи с тем, что ходатайство об изменении обвинительного заключения не удалось вручить потерпевшим. Вручить почтальону, до кого-то еще не дошло просто, поэтому отложили на 18 на час дня. Kurultayının Merkezi Saylov Komissiyasının reisi Zahir Smedля bu davanın bütün mahkeme oturuşlarına kele. İşgalciler esnasını aselet soza dey. Просто проходит время, идет тянучка. Все мы знаем, что этот судебный процесс незаконный, над незаконно арестованными людьми. Сегодня судьи не знают, как под какую статью подвести, как бы их осудить, чтобы придать вид законности. Fevral 26 davası işgal etilgen Kırım'da büyük rezonans çıkarganıda. O aman 3 yıl evvelsi açıldı. İşgalciler Kırım Tatarlarını 2014 senesi fevralının 26'sında miting vaxtında olğan kalabalıklarda iştirak etmesinde ve onlarını teşkil etmesinde qabatlay. O konu Kırım parlamentinin binası ogunda Yaramada işgalinin tarafdarları ve Ukrayna toprak bütünlüğünün tarafdarları aksiyalarını ötkərgen. İşgalciler miting vaxtında çatışmalar neticesinde 2 insan can verdi, 80 kişi yaralandı dey. Ali Asanov, Mustafa Degermenci, İskender Kansemirov, Arsen Yunusov ve İskender Emirvaliyev miting vaxtında çatışmalarda iştirak etmesinde qabatlana. Asanov ve Degermenci ev hapsinde bulunalar, qalğanları ise hükümnü evde bekleyler. Sabrina Asanova, Zaman, ATR. Узир Абдуллаев en azından bir ay devamında nezaret altında kalacak. Kırım'ın işgalci yukarı mahkemesi Ahmetjet'le Hizbut Tahrir davası mabüsünün apos cezasına karşı itiraz arizasını reddetti. Dekabr ayında bu davanın da 4 mabüsü Emil Cimadinov, Aydar Saledinov, Rustem İsmailov ve Timur Abdullayev nezaret altına alınmalarını şikayet etmeye tırıştı. Lakin onlarını fevralının 11'ine kadar nezaret altında kaldırdılar. Oturuş keyne kapalı oldu. Kırım Birdemligi Cemaat Birleşmesi'nin malumatına göre bugün mabüslerinin menfaatlarını Rusya Devlet Advokatı temsil etti. Следующее заседание будет уже на момент завершения срока содержания, в котором будет в очередной раз, в этом мы не сомневаемся, будет продление, просьба будет опять оставить человека под стражей, потому что якобы он сможет куда-то убежать или воздействовать на свидетелей и так далее. Kırım sakinlerinin Rusya ordusuna çağırılması hakkında delillerini Kırım Muhtar Cumhuriyeti'nin prokuraturası toplay. 3 yıl içinde işgalcinin silahlı kuvvetlerine 10.000 ziyade Yaramada sakini
чакырылды. Бу вакытта Кырымга Курчалайчы группасы билдире прокуратура Украина ватандашларының аскерликке мечбур этилмеси ве ваз кечкенлерге нисбетен махкемелер халкара арбий жинайет ула деп кайд эте. Бу вакытта маалымат халкара жаза махкемесине берилежектир. Ишгалчы девлет ярымада сакенлерин аскерликке мечбур этемес. Кырым прокуратурасы бунун кебадиселери хакында хабар этмеге рича эте. Прокуратурою збираються докази вчинення окупаційною владою злочинів за фактами призову незаконного до лав Російської Федерації громадян України, які проживають на території півострову Крим, надіслання їм відповідних повісток. Оперативним шляхом нами наразі здобуто ряд таких повісток. Проводяться допити свідків. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 8 до 12 років, у разі смерті особи при цьому злочині від 12 до довічного ув'язнення. Русия Devlet Думасы ишгалден evvel ярымаданы терк еткен қырымлыларға ватандашлық берілмесіні қолайлаштырacak. Бұны ишгал етілген Қырымда Халқара ишлер комитетінің азасы Сергей Цеков білдірді. Оның айтқанына көре яңа қарар Қырымда қайдылған украиналыларға Русия паспортыны қолай алмаға ярдым етecek. Ал азырда мечбури олған рус тілі имтihаны біле олмачақ екен. Кремль хакимияты ишгал етілген топрақларының сакенлері умуми қайделері сасында çalışсын деп, Донбасс сакенлері үшін емек весиқаларыны лягу етмеге планлаштыра. Русия мемориала Корчалайчы мерkezінің Чеченистан векілі Аюп Тетеевны яқалады. Оның машинасында наша тапылған екен. Яқаланған кіші қабатыны инкар ете, зенаддашлары да қабатлы олғанына инанмай. Украинадағы мемориал тәшкілатының елбасшы муавені Юрий Баланюк Мәскеу радисаны Ақ Корчалайчы әрекетіне қаршы басқы деп адландыра. Методи не міняються. Співпрацюють вони з правозахисниками за одним сценарієм. Вони їх дискредитують, вони їх підкидають, вони їх вбивають, вони їх саджають. Алманияның тыш ішлер назирі Русияге қаршы санкцияларының арды сыралия қойтілмесіні істей. Бір шарт бар. Русия Минск аңлашмаларына реайет етмелі. Зигмар Габриэльнің фікірінше Донбасстағы девамлы барышы қолса, Русияге қаршы санкциялар лягу етілечек. 2014 сенесі Европа бірлігі Қырым ішғалі ве Донбасстағы зідиет себебінден Русияге қаршы санкциялар көрсеткені да. Meclis reisinin muavin aqtimchi goz böyle beyanatlar olmasın деп Avropa topluluğunda bunun gibi fikirlerge karşı kureş kuvvetleştirilmek gerek деп айтам. Последователи Шродера, Ле Пен, которые продались за нефтедоллары России, в Европе еще достаточны. Подобного рода заявления – это спекуляции. Все, кто сегодня пытаются способствовать проведению имиджевых проектов российского президента, его окружения, они становятся соучастниками его преступлений. И придет время, и они за это ответят все. Русия Европа Шурасы парламент ассамблеясының январь сессиясына иетіні йолламажақ ассамблея регламентіне милли иетлерінің ақларына айрымдан қорчалав түзетмелері көрсетілмеген екен. Бұны Русия Devlet Думасының спикер муавини Петр Толстой деді. Басыдегі Украина иетінің yolbaşçысы Владимир Арьев Минке Русиялілер милли иетлерге қаршы санкцияларының лягу етілмесіне ерішмеге істей. Малым олғаны кебі 2014 сенесі апрель айында Русия еті пасыде рейберме аққындан марум қалды. Бұның себебі Қырым ішғалі ве Донбасстағы зідиет олды. Украинаның фарқлы көшелерінде ешаған ұстазлар Украина харитасының парчаларыны тоқыжақ. Анда Қырымда олмақ керек. Оны Кировоград вилетінде Валентина Добровольская текежектір. Ерлі хастаханеде тедевеленген арбейлер оңа ярдым етечек ола. Қырым харитасының ilk тықышыны Евгений чектірмеге қарар алам. Оғлан бір ел әвелсі алған ярасындан соң хастаханеде тедави көрем.
И вот все. Бачишь, что не сложно. Кілім тоқумачысы Валентина Добровольская яңа инсан ғайса шейлеріні өкретмек үшін бір қач даққа керекдей. Орнекнің айы толған ері мұйымдегіл. Қырым орнеклері меркези Украина орнеклерінден эссасен ренклернен фарқлана. Уже видите, здесь больше желтого, красного, потому что там солнца много. Это море, это свет, и поэтому они постоянно играет цветовая гамма. Арби Астаханиде Қырым харитасыны тоқумақ ғайысына Валентина ханым теклиф етті. Астахане ребері бұд ішебіске қол тұтты. Оның айтқанына көре бұның кебіт едверлер арбилерінің маневиті дәвеленмесі үшін пек емеетлі ола. Сьогодні зранку ми зустрічаємося з хлопцями, які лікуються, учасниками. Ми обговорюємо всі проблеми, в тому числі. Я був сьогодні анонсував, кажу, що така от ситуація. То люди мотивовані, вони мені завірили, що Крим ми все одно повернемо. Почнемо з карти, а потім дійдемо і до моря. Хастаханиде ятқан арбилерінің ярдымынен ұстаз Қырым харитасыны бір ай ішінде тоқумаға үміт етем. Риана Алиева, Заман, АТР. Шындылық бұл соңғы хабарымызды эфирна ақшам яйыны девам ете. АТР елі олыңыз.